Thiko 38 mbere ya gĩthurano kĩnene gĩtabanĩtio na mũnini wa President William Ruto athiĩte na mbere na gwakĩrĩria kambĩini ciake cia gĩturwa kĩa ũpresident. Ũmũthĩ agĩtuĩkania matũũra-inĩ ma Karurumo, Kitimo, Manyata, Isiashara na Mbeere North County-inĩ ya Embu. Saa ile rais anaenda nyumbani, kitendawili abaki ama aende nyumbani pia. Na ndereti ĩgiĩ kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũũrĩre nĩ yairwo ũritũ mũnene, Ruto na batoni yake magĩkuruhania mũtongoria wa ODM Raila Odinga na mathĩna ma ngarama ya mũtũũrĩre. Ya unga lazima upunguze, Uhuru Kenyatta rais wetu. Wakenya hawawezi lala njaa tena. Lazima upunguze bei ya ugali, bei ya unga na bei ya bidhaa zile Wakenya wanatumia. Kazi ya kwanza tumekubaliana apunguze bei ya unga. Muko tayari? Na bei ya mafuta ya chakula, si ndio? Ihinda-inĩ rĩu Minister wa ũrĩmi Peter Munyani okĩrĩirwo nĩ ũndũ wa thogora wa mũtu ũrĩa ũkoretwo ũrĩ igũrũ. Ruto akiuga atĩ kũgũithio gwa thogora ũyũ na ciringi 2 nĩ kĩnyũrũri kũrĩ Akenya. Mahindi imefika shilingi 230 kwa gorogoro moja, ni kweli ama si kweli? Ati alafu hao watu wanatuambia ati kama hamtaki kukula unga ati nyinyi mtafute mambo mengine mkule. Ati wamepunguza unga kwa shilingi 2. Hawa watu si ni wazimu? Kenya wanakula ugali. Na kama wewe una afford nyama, wewe nunua nyama lakini ukuje pole pole. Wewe uko na mali unakula ile kitu unataka. Wakenya hawezi kula ile kitu wanataka, wanakula ile wana afford. Lakini wewe ni waziri, wewe unaweza kula ile unataka, si ndio? Ruto nĩ athire na mbere na gũtetera mamwe ma maũndũ marĩa araheanire manifesto-inĩ yake, na makĩria mũbango wake wĩgiĩ ũrĩmi, gũkũ atongoria arĩa mauma hamwe nake magĩũkĩrĩra manifesto ya mũtongoria wa Roots Party Professor George Wajakoya ĩrĩa yendekithĩtie gwĩtĩkĩrio kwa ũkũria wa bangi. Jana mulisikia tulisema kwenda mbele kuanzia mwaka huu wale mnalipa shilingi 500 kwa NHIF tutapunguza ikuje shilingi 300. Tutafanya kilimo iwe ni jambo ambalo linaweza kuweka pesa kwa mifuko ya mwananchi wa kawaida. Waache kuletea hawa vijana wenzangu maneno ya candidate ya kuuza bangi. Na muache kucheza na maneno ya drugs kwa hawa wa Kenya ambao ni wa miaka kama hii yangu. Mũbango wa Raila wa gũgacenjia gatiba angĩgathurwo rĩta president thutha wa gĩthurano kĩnene onaguo nĩ ũkĩrĩirwo nĩ Ruto akiuga atĩ kwa ihinda rĩrĩ kũhang'ĩra ngarama ya mũtũũrĩre nĩguo ũndũ ũrĩa ũbatiĩ kũheo ũritũ mũnene. Mnataka tubadilishe katiba jameni ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.